Pemirsa ake wedar ring media sosial indik surat edaran tanggal kalih likur Desember war sekalih talis likur. Melantaran solas prasarat sane patut kelaksanayang, rikalani ngarianin miwah ngemargiang pawe ogo-ogo majeng krama, antuk nyangre nyepi war sane mangkin. Penyarikan Agung Iketut Sumarte matutang indik pendalnyane surat edaran inucap. Ring sejeroning pemargen pawe ogo-ogo, patut nyelahin kanan pengelala gering tumpur agung COVID-19. Tur mastikayang sampun ring kanan sane deg-deg sa pemerintah pusat miwah pemerintah daerah, nenten-wenten medalang kebijakan anyar indik pewatesan. Kuentenan solas persyarat patut kelaksanayang tatkala menika, kepertama ngarianin miwah ngemargiang pawe ogo-ogo patut kesayup kelembagaan. Midekadi Banjar Adat utawi Desa Adat, sanes sampun keuningin Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 miwa pendesa. Kaping kalih kewentenan seke wiaden prawartake madue amongan merupa organisasi. Midekadi wenten ketua utawi penanggung jawab, sekretaris, bidang bage keamanan miwah anggota anu tring pebuat. Kaping 3 seke utawi prawartake mangdane ngajuang usulan majeng pendesa tur moliang izin ke surat. Kaping 4 daging usulan inucap kejangkepin antuk wasan parikrama. Bilangan anggota rancang bangun ogoh-ogoh, lakaran sane kebuatan genah ngarianin, indik tata cara galah miwah rancangan pemargen pawai utawi pengarakan. Kaping 5 rikalani ngariana ogoh-ogoh mangdani melakar saking bahan ramah lingkungan, dan kedadosang polisterina utawi styrofoam wiaden plastik. Kaping 6 ring suang-suang Banjar Adat suka-duka wantah kedadosang ngarianin asiki ogoh-ogoh. Inde kawidangan genah ngarak ogoh-ogoh taler awatesen inge punike wantah ring kawidangan Banjar Adat. Para pemilet pawe ogoh-ogoh kuatesen pine akeh sekat diri katos gala kutus wengi. Kaping 7 pemilet pawe ogoh-ogoh patut kesemprot disinfektan non kimia. Kaping kutus mangde ngarianin pasubayan pantarane seke utawi prawartake anu tring huruf B pinake lembaga sane medalang izin, pat prade kepangge pemurugan jantan seke utawi prawartake pastike sumanggup nerima pidade. Kaping sia samian krama mangde anu tring protokol kesehatan sane disiplin. Kaping dase kelaksanayang seselah miwa penreksan oleh perjuru desa adat wiaden Banjar Adat, daweg ngawit ngarianin kantos pawai ogo-ogo kelaksanayang. Kaping 11 majeng seke utawi prawartake sane sampun disiplin anu tring uger-uger prokes, tatkala ngarianin kantos pemargin pawai ogo-ogo, mangde kecian penghargaan agen pinake cihne apresiasi. Bali Pos Nguningayang.